Karong buntaga makapuso sa spotlight hisgutan ta cybercrime. Unsa man ka lapad na kining maong problema karon sa atong katilingban ug unsa may angayang buhato nato atong tampo aron makatabang ta sa pagmenos nining maong suliran. Hisgutan nato ni karong buntaga makapuso makauban nato Attorney Jessica Banzon Natad. Good morning Attorney Jessica. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka this morning, Attorney? Good morning, Nico. Mayo man, I'm good. Everyone's good. Good morning sa tanang mga nagtanaw karon sa GMA Regional TV Live. I hope everyone is safe and healthy. Laban ng gintaani, no? Tinuod, Attorney. Direkta nga pangutana sa kadaghanan. Mamahimo ba kuno, Attorney Jess, nga kasuhan ang bisag kinsa nga magyaga-yaga, mang-bash o mag-cyberbully? Of course, of course. Before we go into that, disclaimer lang ko, Nick, no? I am not an expert, if you may say, on cybercrime, but I do have experiences sa pag-prosecute og mga cybercrime, specifically cyber libel. Sa imong question, ang atoang balaod, like through our Congress ato magbabalaod, is constantly evolving to suit the needs of our time. So karon kay man ta, almost everyone, if not everyone, is already living in cyberspace. So mao nang naatay mga balaod pod nga mag-regulate aning cyberspace, limitless cyberspace. Of course, they can always resort to law. Masilutan gyuning magyaga-yaga, mag-cyberbully, magpakauwaw through online, most especially Facebook. Unsang mga kaso, Attorney, ang pwedeng mapasaka batok nila? Okay, in general, Nick, we have laws related to bullying. Naatay Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. But or cyberbully kung if this is done online. But this is only applicable to students, minors, no? So kung mao na nga ato lang iput into perspective when we say cyberbullying, it pertains to minors or the students. Now in general, naatay Republic Act 175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. So mao ni siya gilatad dinhi ang prevention, suppression or investigation of crimes done on the internet or online. But I would like to zero in on Section 6. Ang Section 6, Nick, of this special law punishes crimes defined sa ato ang revised penal code. Tanan nga crime nga mahimo online covered ani nga law. So like for example, Go ahead, Attorney. Like for example, libel, it is mao man ni kasagaran pagyaga-yaga, pagbugal-bugal, pagpakauwaw on Facebook. Ato lang jud ni Facebook no, mao man jud ang mga mao man jud ni ang very rampant karon Facebook kay mo ray dali ra ma-access. So for example, ang libel is defined sa ato ang revised penal code sa article 353 pagpakauwaw, malicious imputation on crime o kaning mga vices, defects. So ang libel if done online, mahimo ni siyang cyber libel. So mao ni siya, like for example slander, kung masuko ka unya magbuhi ka og mga pulo nga maka-defame or makapakauwaw sa imuhang sa hintungdan. And if you do it on Facebook, like i-video nimo niya, imong i-post on Facebook. So this is also online slander. Kung done online, Attorney, og penalties ang hisgutan, mas bugat kumpara sa katong naandan? Yes. Everything done online, every crime done online, ang iyang penalty is a degree higher. Why is that so, Attorney? Nganong mas taas man gyud kung sa internet gibuhat? Of course, if it's online man good, it's limitless. It's cyberspace, everybody. Kung imong gibuhat rin, like nakos Minganilla, makita na nga to siguro sa Netherlands. Kinsay mga tao na dito sa United States, Africa, basta online makita na siya. So aside from criminal cases nga ma-file nimo, like libel, slander, intriguing to a person, pwede sig ka mo file og cases, civil cases. Like ang imong basis is civil code, pwede ka sa article 2176 or when you cause damages to reputation. So pwede na nimo siya. All you have to do is prove that there's a post na nakadamage sa imong reputation. Pwede pug ka mo file og civil case with the basis Article 26, respect on the dignity, privacy, and peace of mind of a person. In closing, Attorney Jess, doon na kay gusto ipaambit sa itong mga viewers. Unsay angayang
timan-an nila aron makalikay sila niining mga kasuha. We have to remember nga, kung ako na ako'y freedom of speech or freedom of expression, ikaw na po kay freedom to protect yourself, to protect your integrity. Mo nang ginaingon, your freedom ends where my nose begins. So, balik ta sa nandan. We have to think twice, thrice, 4 times, 5 times before we issue any statement. Especially karon sa internet, dali na kaayo, bisag asa ka, pwede click lang ka, type lang ka, click lang ka, wa na, online na siya niya. If makita na siya, makita niya, ma-screenshot, bisan sa pa nimong tangtang, if maprobar na nga gikan na nimo, makasuhan jud ka. So again, nindot kayo ang sa GMA nga naatay advocacy to be responsible in all our posts. And yes, really, I also agree with that. We have to be responsible sa tanan natong pagbuhaton, labi na online. Thank you for joining us. Daghan kaming nakatunan rong buntaga mga kapuso. Attorney Jessica Banzon Nata, daghan kayong salamat, attorney. Thank you, Sadnick, for giving me the opportunity to share. Salamat, attorney.